Sanibonani wengane zawethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicogqilezele usubscribe. UCavin Johnson ubona-ke ukhanya phambili-ke kwiKaizer Chiefs. UCavin Johnson-ke ongene obambe-ke njengomqeqeshi wesikhashana-ke kwiKaizer Chiefs. Ubone-ke izinguquko ezinhle-ke eqenjini-ke kusukela-ke ethathe izintambo. Nokho-ke uyawazi-ke ukuthi-ke unzima-ke umthwalo-ke osemahlombe akhe-ke kulo msebenzi anikwe wona. Emdlalweni wakhe wokuqala-ke ebambe izintambo-ke uJohnson akazukwazanga laphana-ke ukukhuthaza-ke i-Chiefs ishawa-ke i-Quarter-Narrows-ke emdlalweni weligi. Agxile-ke kukho kakhulu-ke kulesonto-ke ugcina-ke abadlali-ke begxile emdlalweni wabo-ke we-DStv Premiership ozokuba-ke laphana ngolwesithathu. Kuzomele-ke aphinde-ke aqinisekise-ke ukuthi-ke abaphazanyiswa-ke umdlalo-ke wedabi yaseSoweto-ke wangempela sonto. I-Chiefs-ke izobe-ke ibhekene ne-Town Spurs, iqembu-ke ligcwele-ke ukuzethemba-ke ngemuva kokwehlula izimbangi ze-Chiefs ezinkulu i-Orlando Pirates. UJohnson-ke ulandela laphana ezoba inhloko yezokuthuthukisa-ke kwentsha ezinyangeni ezimbalwa ezidlule. Wathatha-ke isikhundla sokuba-ke umqeqeshi-ke ukulandela-ke ukuhamba kwamo lifintseke emasontweni amabili edlule. Uzimisele-ke ngokuvusa leli qembu-ke ukuthi libele-ke ezimisweni-ke zalo-ke ezibalulekile-ke zichaza-ke ikilabhu. Empeleni nje uJohnson-ke uyayazi-ke inselelo-ke ezizayo-ke kodwa-ke usebenza-ke ngokuzikhandla ukuze agcine-ke laphana-ke umuza-ke wokuphumelela-ke kubadlali. Ngiza nolwazi lami-ke oluncane-ke lokuqeqesha-ke enginalo bese ngilixuba-ke nezinseko ze-Kaizer Chiefs. Kusho-ke uJohnson laphana kwiwebsite yeqembu muva njena. Yini lezo zinseko-ke ze-Chiefs? Yini-ke yenza i-Kaizer Chiefs-ke ime-ke iminyaka engaka? Khohlwa-ke ukungabi khona-ke noma-ke ukuba khona-ke kwezindebe. Ngikhuluma-ke laphana-ke ngokwakha-ke kwe-Kaizer Chiefs. Abadlali-ke babonakala-ke beqonda ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs-ke iyini. Kusho-ke lo mqeqeshi-ke oke waba yiphini-ke lo mqeqeshi-ke akhe. UJohnson-ke ujabule ngendlela-ke amukelwa ngayo-ke eqenjini ngesikhathi-ke fika-ke ezoba inhloko yophiko lwentsha. Umdlalo-ke we-Chiefs-ke ne-Spurs-ke uzodlalela-ke ngaphandle kwabalandeli. Njengoba-ke leli qembu-ke lihlawulisiwe-ke laphana-ke ukudlala-ke ngaphandle kwabalandeli, ulandela-ke udlame-ke lwabalandeli-ke lwakamuva. Wengane zawethu-ke ilezi indaba-ke engithe ngakuthola zona. Mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube. Ungabe uqala-ke ukubona ividiyo noma ungena kule channel yethu, sigcinezele usubscribe.